क्रिस्र खाଇବା ସରିଲା ପରେ ଆମମାନେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ମାଇଁ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆମମାନେ ଏଠି ଖାଇ ବସି ଯାଇଛୁ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ପରେ କ୍ରିସ୍ର ମସ୍ତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ये कौन सी बिल्ली होगी टिफिन पे माई बनाऊँ काकरा पिठा तो काकरा पिठा खाई सारी आम चकुली आ पनीर खाई घर को बाहर रोचे बाय बाय टाटा।